米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。米拉玛爱古高瓦斯伊嘎巴特善伊达，上主是我们在患难中的帮助。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在吉达阿米拉亚布杜苏阿鲁努高瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Ulit 46 Atsifang sakatsay atusir suarsa o pikiatlingan ita o kawas ato icer ita yo mapales kita ira jingra a miklama saan。上帝是我们的避难所和力量，是我们在患难中随时的帮助。诗篇46篇1节。Sarikakaau Talazua awa aiku pakalia sai tu patas. Nikau rira mangaref kuniga kakafit ita atau kawas I kapatasan no urip. Nauhani pasoodin kita. Yo mapatas kita leng u kawas ko pitieran no urip ita. 虽然我们无法避免遭遇患难，但生命中的患难却让我们与上主有更紧密的连结，因为我们确信，在患难中，唯有上主是我们的依靠。每多伦给他，我们同心祷告。Tabangao, tahasaos sa ay kafalis ko ulah no miso I takwanan. Unay tisonan ko rihatay no mako. Mitahlias kako I tisonan saka sa ay tu katalaw ko follow ako amisi ayaw to masa maamaanay karurayan at kapatasan demak。主啊，你对我有永恒不变的慈爱，我的平安乃是从你而来，因我依靠你，所以即使遭遇患难和困境，我也不害怕。Pakai ni I tatamaanay ngangan no tabang Ji Yesus Kristo mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。